Kamwe ka mbeca nyingi cia thirikari ya kaunti ya Meru ni kumakĩra ũgwati wa biacara cia kari thirikari kaunti ĩyo igwataĩra gĩcunjĩ kĩa 23 kumakĩra 100 kĩa mbeca ciayo kumakĩra ũgwati buria biacara nini baitaga na kundene ya kaunti ya Tharaka Nithi mara indene ya masibitari nizo jaretaga mbeca iria nyingi buru katheti-inĩ gakĩgina ga kaunti ĩyo kumania na marĩja kaunti ĩyo nĩ igwataga gĩcunjĩ kĩa 62 kumakĩra 100 kĩa mbeca ciao. Mwandiki wetu Wanto Boniface Mongera naranĩrĩtie na mũnene wa ũgwati Meru na kinya minister ũrĩa ũrũgamĩrĩte ũgwati kaunti-inĩ ya Tharaka Nithi na gũtwara ripoti ikinya. Na nteto injeru na shokumakĩra ripoti ya control budget iria bakwandĩkire kuotembere mwaka wa thirikari ngiri 2022 ngiri 2023 kana kwa mwezi wa 3 mwaka mwezi wa 9 mwaka muthiru nono nite kwa bonene kwa mbeca iria cithirikio na jogoti kiri kaunti cia janthe gorone kana na gichonko on source revenue ne kaunti ya Meru control budget yari ugatiri ogoti bwena mire na mwana jo 40 na gaturumo 9 arene ne kaunti ya Tharaka Nithi bwena mire na mwana jo 10 tukitharire kaunti ya Meru bobwega Margaret Nyakango urone munene ucio obi ari wakomereje ithatu mwaka muthiru kaunti ya Meru ni othuranirie milioni 44 oringithanĩtie na milioni 44 na gaturumo 9 ire bothoranite kaitoja gaka mwaka nejo 2021 Nyakango arionania aga kaunti ya Meru na jino itire ogoti bobungi bumurekire biashara ya single permit tirechari milioni 10 gaturumo 3 kana mungana jo 28 ogoti bwa sesi nabo bomere milioni 4 gaturumo 4 irane mungana jo 19 parking fee yona milioni 5 gaturumo 6 irane mungana jo 13 ma billboard na nto miringire ne kaunti ya Meru shona milioni 4 gaturumo 5 irane mungana jo 10 ngaro ko wengeneo ndene kaunti ya Tharaka Nithi komereje 3 ya mwaka muthiru okurukiro togiro bwa gavana Njoki control budget yari uga ibodhorene milioni 37 gaturumo 69 waringithania milioni 48 iria bodhorani okagitoja gaka mwaka jo 2021 control budget yarendera kaunti ya Tharaka Nithi naja ino baitire ogoti kerechi bitari chone cha kaunti ya Tharaka Nithi ibone ogoti wa milioni 23 gaturumo 4 jurani mungana cho 62 sesi nacho cho milioni 5 biashara ya single business permit chona milioni 1 gaturumo 2 thoko mone ithinjiro bya kaunti ya Tharaka Nithi byona milioni 1 gaturumo 1 nkoroki aliwa mabibos na nto miringire ne kaunti ya Tharaka Nithi shonere nusu milioni ithanaku kuringana na rungamiri bogoti ne kaunti ya kaunti ya Tharaka Nithi Francis Mongai na CC engineer Gite Kijiro ibateterete kaunti na kwa kagite ne kaukarika gita kaithurano nogoti potingomba kwithura bobwega mwaka uyu twina target ya kuraise milioni 350 na ingwitigia turi kosi ya kuraise mbeca inu kota ya mbere tutarutha bwega muno bura twerigirite no tukwari na mantu maingi kwari na siasa itwitite gukinya mwisho jwa kuria license kana kugita ugoti tariki 31 mweri jwa 3 ndenda kubwira atiri antu betu chumiria ni bwinde nikenda tukomba go support serikali ya mama iko imara na ibo kona thirikari na maendeleo meri hiyo yonka kara mikai ndene government utote kuga mama amefanya kitu kwa hivyo na waita wote ndibwita bwinde amiru betu na rapore bwide buchumiria kuria license ukagita mutotugiro nyomwe ojora tugira atiri ofisi chetu cha revenue ichirugori ndaika chionde imo chetu boturingira anytime. Tunawahimiza watu wetu wa Meru wakaweze kujitokeza na kulipa ushuru kwa sababu kulipa ushuru ndio kutaweza kutusaidia kujiendeleza na kujenga kaunti yetu ya Meru. Kenge kulingana je Mongai DJ Kagweria na nyasisi engineer Gite Kijiro ibogete ke report ya kwa tere ke dhurire ke rwa kaire control budget ya ke dhurire report nteto mwanya ne kaunti ya Tharaka Nithi no nteto kagite ne gaka ishimaririte na shakireria tigende ugutwe sasa ndo ciasi ciatirire endi ugwira kwetherania mbeca twineo town chetu cia Tharaka Nithi cionthe ni to support kwetherania mbeca businesses cionthe cia Tharaka Nithi cia permits access points cionthe na ara kwigwa kwina mbaria antu betu ba tukubucokaria nkatho muno no ntu bwa kinya gu cooperate tuwetigia target yetu ya milioni 350 tukamirialize staff betu bari synthesized
barabari na issues bakego batari honest daino twina honest group ya workers. Maofisas wetu ambao wako kazini ambao wanalipisha ushuru wanaokota ushuru hasa depending na mahali ambapo wamewekwa. Kuna wale ambao wako kwa barriers, kuna barriers ambao zina operate 24/7. So kuna watu wanaokota ushuru mchana na wengine wanaokota usiku. Siku zote wanaokota ushuru kwa barriers. Kwa masoko kama vile nimesema, watu wetu walikuwa wanaokota, inategemea wakati mwingine soko zingine ni za asubuhi na mapema sana. So kuna wale wanaanza kulipisha hata saa 9 na saa 10 kama Kakoromoni na wanaenda mpaka jioni. So depending na soko, kuna wale wanamaliza by saa 10 washamaliza, na kuna zile soko ambazo utakuta hata saa 1 bado officers wetu wanalipisha juu. Kuna soko hasa kama mashinani, kuna soko unakuta watu wanakujaga 5, so wakija 5 wanalipisha kama 2 hours, alafu ndio wanaweza kufunga. Bwe bwakenda bwe kumina bwe kinyanira kolingana ntumiri irerekero turobisi control budget mwaka na 2021 neona na yaja ndero ne Kenya ikaunti ekomi ne mwaka shina kadharia kwithira shirongamira kumane no goti bwao kirenuswe budget thana kuokorerwa kulingana matho ya PFM jatitikiritie gavana ndethirwa kiongero goti atikorukirite kiri bunge cia county na kuna ndi kugatiri ntairiririo cia kongero goti kwithira bekabakabania na remechuma kwithira cikiurira kana kuthuganiria njira nkabo cia kongero goti. Sibitari chetu icio main contributor ya revenue yetu, na twina system wembega muno. Kwanza thaino twandikire director in charge ya hospital revenue urake were yake ikurugamira mantu ma revenue ndene ya masibitari na utwika kila mtu tukundirwo na NHF tukundirwo na staff wetu kenda tulia revenue yon kuyira sibitari. Wethera umeta na ngari ekunja ite monthly payment kwina mbeca ituri yakwa cia daily parking ukainya *41# ukiuma nja gwaku tu ukairira mbeca ciaku ciringi 50 na kenda utikeja gukirampirwa ngari no tokirampirwa ni ukara fine 550 kana othithio obstruction nuri yagwa 3000 na iketo mtu kuga mbeca ciothoranwe uraitothoranwa at the end of that first March to correct mbeca nyingi nke reporter Ntoshauri TV Njuma kumaja kingina ngina kifuke Nairobi mbeta Boniface Mongera.